O te follow fa mafaatalo fatu Samoa lau fa fo ba wala ni vanga la fiafi. Ina ua lua mala fa minute with a daily July 5. Ele tautua fa awau fo ia lau Bluwave TV mai sole por Colombia le Tautai A'e. Faiva lo tata o tino Tautai A'e mala Tautai A'e mala fia. Ia pe te Tautai A'e fo i malo fa ngongo. Ia u fo e te ita umi e toyo so fo i lata ia. Afa pe ua le pakaka le leimea na e tau mo o miele ni yaso. Ia pe ua le o ngatasi fo i le futia ma le umele pe o po e masania i le atuno u au wale wha toto ina o faiva. To e tongo malama o tae au fau. O fono fa ma talo fatu asiata. Po klame fa wau ia meso le tautua mo e sa mo le atunu pele. E le aso ma le aso ia fiafi o aso te itasi mai lava le aso kofua. Se ia pa ia le aso foraile. Ia ina mato ofisa au tu e maru kau nei o le fatu i o le lale lei o matou sa fo kilani e so o ya mangeli e ina matou ofisa o te fia o te fata lofa ma o fo lofa ma o fatu lima ma fa felo ia tu ya te auto le fo wa matona sa filo tato tu no ngol proclame pe o ma seria il de fiafi ma lo afua i la maua le lofa ma le anga le lei o lo tato tapa au sili le langi wa o le usau de va na tiu tau mai le va na tau ili tari tu ngolo ma wala ngol va na fa fo lau o fea fo i le te ta se wai pe o le tala e fai atu tia o tamali o fea fo i le te sa ili malo ai po o New Zealand nei au se talia Amerika so se tafa le atu Europa fa pe fo i Asia ma le Pasifika ia po se o tatu atu nu ula volo tatu tofi malo a fai o le faiva e o puai se unga wa itongi o se ua langatila o fa pulo le tua lima malo a fai o le faiva malo fa totoa ia fai fo le nei aso o lo fia ngai lava manga luenga o le fetoa e tala awatu fetoa e suatu pe te maliwa tu fo e te fai ngā luenga o le avela usifi po ia o sa ilu loko o le fako aso rua a voi la e tau toa ia mai tau mafofo pe a vidia singa u whaangoi alu ia whao ngalo waso so ia te nofo o le mea fo i le ngai maua le nofo umi au tafa o mami io a talo fati ate o tau balava a ma ua fo i le whaasalarau nga mesi fo o mwhai o le sila mai. Ia, a unanga vai fo i a se mātou wala leo, wa mai le nei aso. Mana ia le suru mātou kofio le laia mātou i au kila ni nei. A wa mai oi le meo lo e no pia iai malo e tau tuai. Mai se fo i o se o tātou maturu i Samoa. E wa o le utatou taimi whaatasi, tau taimi whaatasi, taimi o le tau mawhana whana mātou i au te ronei. Paualonga e se senga. E tā e ale valu lanta le iwa o le ae mātou te wa ia le malama i New Zealand ei. Ia or kemina ngā u whaasolo solo i na tutu afi o i e mō lifo i ngā e tātou Samoa a matafu o na sauni e mumoi. A tālo whala mau wholo whatuai ia te auto uma. O loo maua mai le tātou o nanga. Whio i o le tala le lei e le mwhaiano ula aloa. E o noa male a whio lo tau pai sina ma malu ngā luenga le tua. Malo lava le tatalo, malo fo i le whaitaulanga i le tua, meso le alanga ina o le manu malo, le alanga ina o le salamo, fea lava le whata whaitaulanga. Ia, e le tāua le whata whaitaulanga, ai tāua le atua e to tasi o tau tāpua i mō tātou. Si tia i le aso sa, ma le aso sa, ia bete fu aso whaiso o le vaiaso. A talo whatua i la, mau wholo whatua i siata mo o tau. O, malava, lungo le tātou porokalambe le neivanga la viafi wa tele, fo ia fiafi tātou tele. Tala noa. Mai se fo i o le whea tu se alo whaanga ma se wha malo. Ia te auto uma e tātou tele ia whea lungo le tātou i la tau o loo sangisangi wha manuao lungo le prokalami. E fia momori wha malo ma nganga wha awhitei tele i tātou company lango sua, Tasi Market. Le tātou major sponsors mo le lango sua ino tātou wha salaraunga i le aso ma le aso. Mai se fo i le Pacific Forum ma le tālofa voucher le ngata i lea. O le Samoa Tourism Authority. Whaaftai lo tau au. So sani, ea mafuaio na mawhaio na whaia le tau tua i le aso ma le aso. A wale longo puia li ina o lo tau pa ia ma lo tau mamadu. Ngata i leo na Maota Samoa Service Stations e vai tele, whaaftai tele, ea e tu sai o le tau tua i le atiruu, mai se lava si o tātou uturu pele o Samoa. Ea, le whakaroido fo i le unanga le tau sala la le a Lucila. Le Lucila Realty Samoa and Property Brokers. Whaaftai le unanga. Ia, mo o tau o tau sa ili ni Maota mani lawa, me se fo ni whanua, lisi pe whaatau ina motu mo Samoa, whaafsio ta ila unanga le tau sala ia Lucila.
O na felo le tātou whaamalo, ma le tātou whaafetejele, I lungo I lātou o loo mafuta mai, whatalo whatu le songa le li ilo ia. Tasi le nei o li ilo ia au le lei. Iyo, e uia pe o matua ona tausanga. Ia e o whatu mawina la valona la le le. O le fionga fo le te fono, o le a ongo ngana manga no, le tofa le vai malai asiata, ati na e le lunga va ai. Ia be se fo o le fletua, po le tausi. Le fionga fo le ti mara ma le do falo. Ia te lopo o mana va ia le sunga loia le fia fi po lo kau ta sefe mai lava le tele o tangata mai le kaloka I leo leo. Iyo. Ma lo lava le fia fi risco no toa me se fo ia le maftanga fa talo fatu pipina navy. Ia ba tau maftanga le vanga le fia fi me se fo ia Alvin Agion. Le mafuta mai nai Hawke's Bay fa talo fa mo folo fatu. Mana ia fo ile lai Hawke's Bay. Ia langa le leo le tua wai ma le tua o le pito no ule le na matua fa mo ai le kamo kapiri ele fa Gabriel ia tu langa lo longa ma ha fia ile telo le soifua fo ia ma me totino e nai tangata me se fo ia lo ia nai ia tato wa alo fo matama fa nau mai nga ruga fa vitaimi fa taila le li potia mai mana ia le tu langa o le tau ia ila tau maeli o tu talonga io faftai ia ile fionga le la tama so fo mluia aftai mafuta mai tunga tato proclame se uso le fionga ia tsunga tupu mriau ia faftai tele le mafuta mai le vanga le fiafi ia fa pe fo le do mai monga le fiafi be se fo sunga lutelu ka mai ko la inga malosi o fai fa le inga luenga le taimi ngaloma po o le mea lava o lo tu unga luenga company o lo e tamtami fai fai le telefoni o folo fatu fatalo fatu mo o ele uso la tofa ia fa pe fo po fianga I manga wenga bola ngola ka mai kele nga sifi po ia ele ka tailea Andrew Siata Fenica ta mai jole lo mo e Wellington io o le ale be utupu il tato au le weekend ia o le nga tasi vo le futia ma le umele anga le fa salar ka mai kiksa pa ke le au di savia ia se manu tau te mata mata ia au kilani io I le fa saoa I le lau mua u ko ia ele faina o le foto ata tu ile amatanga o le pi u le foto ata u fa vevela ia toto tamata alo vatu fa fonga le tunu ele mo ia fu ile kai ka ko o le tu inga o nga sami vo ile le matua so ua malolo wa penga uma ukala pe atele na fale tonu Marina band malo le tautua ya fa aftai fo ma aftai fa aftai mo famlianga le ma aftai nai Melbourne au Italia fa aftai le ma aftai ya me se fo le fiafi fa talo fa jule matua le fale to masanga ya soka tu jamba po to fa fata tamati le lua me se fo le tausia te sisi ya pa do fa lo nai sini au Italia ma lo lava le usai le fiafi e po le auli foi mo auto uma le mafai o na mafuta mai na Australia wo kelo pe lua e pe ko lui kulanga ko i auto le lua ali Agnes Smith Moores talo fa tai mafuta mai e le proclame me se foi Chris Charles le mafuta mai lungo tanto YouTube channel ia o folo fatu asiata mafa malo atu ma fa talo fatu mo auto ele nei vanga o le fiafi nisio nei tātou whalinga ma whasilanga fo I to mua tuai ia le tātou proclame le nei vanga o le fiafi fia whamawina le whaaftai fo I le mai le fionga le te fono o le maftanga le fioanga o sataua pa ia fo le fio le aingo mavenga ia me se fo I le falfao sataua ma le whautautanga po le fitalinga ia le lunga whaaleoina le ngang whaaftai tele ma le fionga le te fono me se fo ia o le maftanga malu sa taue au te ropo ni usila nei au kilani ia ile malu lau tero le atunu paolo foi mangafa ia wo mapelenga o ilan tou sa mafai ona afifio atu e lango longo sua ia mafisoswani le fa moe sa il seleni le sa fa tala ula tuai ile lua weekend tuai tu sai fo yo le posiva le sa pal fengai tau sa ilingo seleni ia wa fo fa tala ula mai le fio anga sa mo tau mai le kalisia katoliko mo moli le fa malo mo fa te tele ia ma tau tele tau soleina lo tau anga le sa and paula vaenga ma tau te fai o le talo I le tua ia ina ia toe fa tu tumu me o fa alu seleni mai se fo ia fa mruia nga luenga ono lo tau lo fa sa
i le whaatala ulatu le pa i o le maafutanga whaaleoina ma le nganga whaafutai ia le whaafutai ma le whaamalo le whionga le te whono sunga fwere li loia to whaasia tātina le alunga wa ai ia ma le mamalu lau tele o tina ma tama mātutua o le maafutanga ia ma se fwoi o le au poputoa ma le au tūle toa to mali fwoi whailaunga whare tua matausi se i o le fwoi le malosi o le maafutanga mo moli atu le whaafutai tele ia Samoa o sa aolofa ia wa fo le fatala ulatu le katala ilea ia o lo tu ina mai fo i male fa silsilanga ile mafutanga o le afaia le fontanga le mafutanga le fo ia sa taua ile aso lua se fulu le fa o mati ile tu lai ono ile afiafi ile hall se fulu ono East Street Papakura o le address le na po le tuatusi le na o le falitele po le holo le afaia ai le fonatanga o le sfuma le ono East Street Papakura le aso ma fa aso fareile leo le vaiaso anga fuanei i le tau le ono le afiafi e talo tua i le fionga le te fono le mafutanga uma le fionga o sa taua i auti le nei ia fa pe fo i te leo maua o sa taua ia a fio atu matala tua au ia e te fa fonga fo i maupongi nisi o mata upu ia o le atala tala noi na ua fo i ia fufuanga le mafutanga ia me se fo si o tatu nu sa taua fa so ta ile numero le olua tasi o valu tasi fitu falua o le numero le fionga le te fono so nga lilo ia olua tasi o valu tasi fitu falua monisi o famtalanga fa manu ya tula soifua mas fa na ila tou ile nei lavaso afa pe o le solo was soifua o moli atu fa murianga o so fa na e be soifua ele so mo o to malava ia o lo fa manu ia o to was soifua le talo ile tua ia fo inisia se dele tau tuai ainga no uma ekalesia ia o silio na me uma ia au ha fo ile alu luma maluma na imanuia wa mafu ai ona tua ainga i Samoa ia ai sa ili manuia mai atu no i fafo Philip Malo fitiausi fa vitai ma fotopai le vanga fe fe fo Mercy Joseph Seyuli ma tau maftanga ile nei vanga le fe fa vitai ma fotomai ile porklame le Tautai A'e ile nei vanga o le afiafi o le tatou malolonga a foi mai e tatou update ma nai o tatou update e mala malo e fa filo ai lungo le tatou porklame ia ele tatou fa ilo ino le lowi o tulanga o fa salalonga me se fo yo tulanga ia tustala ngaluenga fa tustala ia ele ngata o Samoa le Pacifica ia me se fo yo tunu i faf ia le tamaita ipo le tusala ia Lagipoiva Cherelle Jacksons o le amba wala no e mante fa tala no ai ia wa fe fo ele tatou ofisa ia ma se tatou tala do initial tatou update me o lo tupu mai Samoa le Pacifica e me se fo ia o te tonu lava o Aotearoa pe amai a tatou fa salonga fa business nei taro fala va Samoa ka foi ngai mala o ko ngalu au lo manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai tasi e te mau le Tasi Market tatou au felesia fa ko a oto me sa so mai ile tule o tatou fa ipalang felesi na fo no me felesia ke mau ile Tasi Market le gata ilo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi lele pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market to au mau foi tatou mau keni so si to inga sai se mana tua foi e ma fa fai fa ausi fai ku ka ese li liu mai le tulea le tisi sira mai ai ang yang ese ma li ia ola sio ki lang yang Samoa aven yang mo te mina ro ainga mau ma tatou popo e fai ai lau pepe i nei le Tasi Market a fa pe foi ke anga ka e valu popo e ai foi le a pepe e maua fo ia tatou fasimoli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa le wa fa tawina i so si tu ai nga lanu so si tu ai nga manongi ese fo e le gata ilea fo le tatou fanu u Samoa le tamasasa wa le ia nga mo ngase ia ai me se fo fa ile no lotino fa pe fo tatou sama nga pe au lo maua fo tatou lenga tou silsila mai o le tatou Samoan turmeric o le tatou lenga le gata ilea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le ua alumia le tatou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tatou vai o le fulu maua le tatou vai lafa ia le kama le su e le toʻatele
ia wa o le foi vai tau o matua pi i le mange sorkingo o ma tanto mangesia mo le fanau ia e mai se foi o le tanto vai tale ia o le vai fiva so si tu ai nga vai mo le fanau e te maua nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le fai o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa soa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo video ko ay. Among yo kolos fangaw mo makulong talo fakal choy celebrate los fangaw yo chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang amin kasi los fangaw si befi po. Uso, kan yung ko kong member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte pia o na pia mo o Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless. Taimi ola ua jiwa lua se fulu minuto wa te daily to line lima i le tau tople au nanga lau Bluwave TV mission proclame o le Tautai A'e le fiafi pe ia nau whai atu i le taimi o whano i lau malo whaalolongia wa whea ia i le tau whailoina no stranger i lunga le proclame ma le au nanga lau Bluwave TV ia le tau sala la le lei fionga ia Lagipoiva Cherelle Jackson ia i le nei vaenga le fiafi ia i le tau whailoina fo o tau si la fia lava e vesi mo lunga o fola i fasala lau ma kusikala ma reporta i le fionga ia Lagipoiva ia na ilo si tato o nang fata wa au yo lea. Good to see you. Fata lo famo folo fatu lo fio. Good to see you too. Me sili lava na te la le lava le isuia lava. No landscape. Le isuia escape ola. A talo fatu ole ole vana toi tau no va fo lau nei au te roa ia ole a fuse mafuanga ta amata mata mir ka kan ngonga nge via i le fainga malanga mai nei amanto New Zealand Lagipoiva. Yeah, tau no ma fainga malanga 2 days ago le a wifi se fai poiponga se uso
Patano o kilani. Pape o le wai toi fai pipa ya matoni O le whakalkali second round. O mai ia tatou I la fo ia tunu tau te au mawai me se fo o le tūlanga I pesuia inga le ua toi mantana tala pora se matūlanga fa pena a lo fionga. Io mana I lava toi fo I mai tatou region. Ia lo manuia lavan matou vanga I o ia Biden ma Kamala Harris ma to tele lo American politicians in the vete. Le na tonu a o tai ia le vaenga le wai ta u foi. Mana ia fo balanga le mo te mata tu matou ia. Le kele o ka le fola le tau te u fai news. E fai o le sau o le si ku o watu le si tu. A o la officialia ia wai e fia le malu tele. How is Biden for lele as a president? I to tonu America e furi sa ia ile lango le tunu ula vaia kau fa kusa I kamalo Trump. Famon. Ia o le taimi nei la ia America e lua la vaenga o I lato lo supportinga po langoina ia Trump ia mai lato supportinga ia Biden e saula I te tonu whainga malo a Biden to tele la vala supporters a Trump ai lato langoina. So naturally if I whainga tā na a mata le leile ia le whainga malo a Biden a taimi nei e tele lava ia tula fono o lo sosoani I tangata I ia immigrants ma tangata Pacifico lo I America lo whaawala mai whainga malo a Biden ai pei lava o isi ia tunu ia e o lua lava le leima le anga whainga malo ia ma support ese fo ia le ala tunu I le whainga malo a Biden. Malo fa ia Lagipoiva o le mana ia foi le mono vanoa ona o le fionga fa Lagipoiva o le so uputu sitala ele ngate unanga le CNN Al Jazeera o le you name it fola te telefone ia em faiona o lo fenga venga foi ma via matu sitala awa foi le so tanga mal Pacifica me o tupu foi so tatou pitonu ai o la officialia tuai so si la fia em se foi fa le tu sitala ile kaua le fainga Ukraine ma Lucia fa manta ana o Trump le tu la I mai as a president mo America will react America le foi le fama ko involve physically in terms of military ma me fa pena against ya Lucia na so tau atonu a fa pe o le tu la me lava Trump e se le response America le portalia to America ele tawale Ukraine I don't know he would have reacted a lot more severely than Biden but you never know because ele o ia taimine wa ta vai tu tamalo isi taimi be aggressive foi lele be se tangata e mapo ai lona tunu ai mai ke e foi ka foi bi fa sanga kau mai matulanga fa pena but we were always wondering pole langa reaction pe o le finangalo foi o le tua is such a good timing e to isi tangata pe e kau fa ngar fa tu fa la inga instead o tau va le all decisions ai tanga ai a fa pe ye Trump pe ye se Italia to America se wala fa pena a tonu te le tu le tawa o spread le tawa pena fa pe all the response to Trump so in fact all the response le termine of ITT ele tawa mal spread across borders le na se bro tele fo ia ma pitonu ma tunu o le afia pe tanga ye pe se misa voile between two guys in a village yeah fa pe ngi kamaki mi fanga was ko lu la misa e lua inga involve mai lo le si inga ke le ka wa lo le mangu a ko so in a way bis fa ka inga kuso le fa ya mai lo ngai fia isi ia ka voile le fa ya o uma ma le la ma do va tu isi ma ai fa ya o le approach nga America temine o le support mai tua ia Ukraine e ave ia pela nga avela ko ma uma ma nga sa wo ma ai se voi me la ma wa ko ma Russia ia so e kukusala even though nga lua lava ia tunu ula ia tau temine e tela tunu o lo tua to le langoina ia
ia Ukraine ma Russia. Ai la en menga metaphor. Ia le na tonu lava ai o lea lava e moni lava fo ila o lai kau fa lo to ifalesia la mio ai ua matua a fia ai maltama o ainga o. Iyo e. O le langi. La langi ato ona o le taua le wa compromise po wa afia ai le production o le tele o supply items. My Ukraine ma Lucia, so it's kama a drop in the bucket. Mana ia. Ia ale nala faftai fo i so fina ngalo faalia. Le ne fia fi wa mana ia on o le tanga o le te ia fola ia me se fo e te le so tanga. Ia ma le tulanga le mal anga ia i vaenga o lo tupu mai le nai tour kilopi. Ai faftai ona i vaenga o mana te fia mai ta fa so fo ia me se leva no. E ina ia utala o mana i vaenga o lo tupu mai Samoa. Ia mana i foi fali foi so fina ngalo. O leua mai tau atu i Samoa ua whaalia le whingalo le whaurulunga o sui fua maloloina. Ia ele toi nā male laina o le sa avem whaurulunga o le universite le tātou universite au Samoa. Ia le sunga le foma i Dr. Ia ai ono Dr. Ella Kiroma. O le ua whailo mai lona whingalo i le whatatanonga le sona nafi. Ma whapea mai ua tele whale ainga. Pisi nisi tau whale ainga i to tono Samoa. Wa kapungia ka maloa malalo soifua malo ele pasia ele toi pasia tu langa o saunga le mu fa le soifua malo loina la so vina ngalo ile vainga ia le la fa nga tpenga na lua wa malia wa tota sanga o te mai man manga sa vai wa tau sui fo ia ve ape ia mai I think ole meta u ala va tanga ia o le CEO fo ai foi so afa matai ai ono o CEO fo ai ono o lona background e lo tu New Zealand o leva lá na policy maker ma educator and a health practitioner in New Zealand o lona sa faia la ile role le US beina maua sin taimile observe ai ia le whainga fo o policies i Samoa and the politics of the health sector. Le lawa was e mai I le nofoa leo le CEO. I think what I'm observing is o lewa au mai lona I loa le ni usila malona previous role as an academic. Mixed I le malanga health background. Lewa inform ang policies layer because of policies layer. These are policies o le faya tunu o established la ko health sector. I will live along sa wana fata unu Samoa based on historical complaints. Yeah, since I was 19 covering issues for Samoa Observer. Yeah, complaints complaints at tangata o leanga mea ai fair food poisoning over time. We've all seen it. So it's very interesting that he's come in. Ma apalai ile policy le ma enforce because it is a logical no sponsored. Kinga ngai ro le sento kala me ai. Peko mai ke kali ako. So when I read that fapea e lua lava tu wal melenga I kako e alu lava I kako I tato se tulo I health professionals who are leaders of the health sector o ila tau lava nai Samoa na whainga luenga Samoa o ngai Samoa mo ina o I whafoi mo malato degrees to I fo mai lava. It's people who are entrenched in our system. So a lot of them, they won't disrupt the system because policy is disrupting the system. So, but not every disruption is a good disruption. A lava disruption poila to a my policies for it's a point of so as you know yatato. If you know the people, if it's a policy fia ila tola it's a law and there's also a fata so even though it's own find me sa time there is a lava tato swallow pule a lava la fa lenga no it's ona e uia foi ida e o ia tanga tole how fata tala noa e what to fire our policy la this is a very western approach to the issue.
tu so I wala me fa mana tele lo finangalo fa tai a Lagipoiva o le mana yo lo finangalo wai pe yo lewa o kako sa tatau man me foi lele o le alofa kama foi lele pe la vele discretions a tala tu kako ka skadi foi le o ko fe me nga ya ma fa wa lava le la wa tu le sitangata tilo atunga e manga ia fa ko fala inga o le alofa matu wa noa ai te tele fa ma I kukupu mai ai e mara tu fo le nga pe pesi le fo ama tanto pe pesi ia fa ma I pe pesi de tono Samoa e ma failanga ngofo kala le va no le ma fa wa o lo faile on the other hand o le foi pesi e mar so fo malo lo inga kinga yo le mercia ma matulanga I fa ma I watu so therefore le la o ka ngolo ka malo a so fo ma ya ai o la una fo sia fa pe so ku malier ka fi so o lo la fina ngalo Lagipoiva it's a good thing po le wala ku maleli ka le awala so that's a good example mana yo tele so le approach ngai mo wala ku maleli ka pil va pe ya lo es el al approach la le wala ko ia le wala to ya Macdan lango pero lango the issue is over so ole wa titilo ye lemsa upu e ala lua ele lei ona etsawan fatsa no ole ye tula fono e pui e so fu malolo ino tsatsala tele Samoa ai e fo ia la tsawana ia fo ia lungor tsawanga no e tu ia ni la tsa warning ma me va pena I'm sure la well under the occupational safety and health or policies for ilma law protect the private sector ma workers ia tiered approaches na mo file warning second warning so atonula o policy fa pe ia se tulang fa pena in which case oila to for it's a lot of business to do with food se tulo it's a one lot of safety measures put in place and so just like you're not allowed to commit a crime it's the same thing as serving bad food because and it can poison people so it does lead to death so it is ole policy law introduced I don't know it is essentially a step in the right direction malo fa tai lo fitangalo mala mana langa ole taute ya tulu le perspective me tele tu sai e lauteli o le wo mana tu ne e so no ko so ngi mai sa mo le weekend ona tu an tu sa mo la le ta wa tu le fala inga ai no le tula la fa le ma ko kiu ya e tau fa mai me ai tau file le yarkiu ai fai kulinga fa ka wo male lango le vantu tolo wa ai te vat era le mentioning ai nga fa ya ka kuli so le mai I tutono re pusa foi le ya tau ma fa tutono o paua lo mo ngui ka fio la ku ki ngi pa u ko e to nga mela le te tala no ai e te tau lava ona si itia le tulanga o tape nanga ma tu fo ta to I ma ko ngi sila o te voto America e te la tola mata te tele mai le lipo fo le as A+ fala inga ma tu ai standard la o ye o ka ko le jamo ele faya ma o te tau fo ona si itia le tulanga o le sila to fa tai fo ele fionga le fa ulunga o se fo maroloina fa tai walanga e fainga kanga ka ko tinei le si fa fitau ni pa fa ile ka ke kala fa to o le si fa fitau a faila o le ka ke pisi mai fa vaila au ka kinga ia siama o fesidi o fea le sa wesiama ia langa o le tau te la pele sila to ai vanga so to mila mana sia talo to mana ya ka me ya ko le si ka me ya so no points ke wa ngalo although yai le tu o fai o tu la fono la ya pupuia so formalo in the Samoa ai foi lesionai tu e tele foi papu pui foi tele o me fai fat saule me I say too low because once you do a policy on food I fale enga you know a fia vo la tato me ai le fai tato fala velave so it's a lot na tanga ye
yes, it's positive in that way, but then how does it impact other practices etc. I say if I ka lunch Samoa ko tangoile Manaya tele ai ole vaenga lai le tulanga le wai sau noi langa manaya fa jom manatu na pauli tu fo ile le si lai fo so fo loina ona be yo fala vela ve manaya ai pe one off thing tama fo ile le nga uma pe tasi lua so uma ai te what a taumo no me I frenga ona fai le mea lea malesila mea feo lolo sa ole e sa kala ka miki mako sa e feo lolo la lu mai kua ona e fala inga vo ngale te tamia tu out a fight e alu vo ngale le bathroom se tu lo okay le fi kilo anga kongo le kitchen na tonu wa e u pomoni na la kilo ese ya awanga e lim siko kongo le so e fa tata la fo ngol to inga mela fa pena e feo lolo mai la luma al visili la o tau fo ina siaki tu matulanga va bena o yo le fa tai no fina ngaro ta me a o ta ya so fo maloloina o le na fa I loa le fionga le minister so fo maloloina lo apit fanua va la si tona manta fito o le o ma o ka ina ia masini fo ile tu lo fa ma toto fa fonga le tu tolu se fulu masini fa ia o le fautuanga na va tu fo ia nisi o sui mamandu o le parliament dalia le le minister so fo maloloina ma le sa ia fa mapu eina o lea ua mai ona pasia cabinet ma o le la ua o kaina masini fa ma toto tolu sifulu ia ele ngata la mo main hospital sa tato to sivi ai o le a fa nganga fo imo fale mai I tu malo what's your thoughts well almost ona fai ona ole NDC non communicable disease it's a tau ona fai ona o se fafita o le tupu sa mo e tau la ona se awala address sai but on memo mo e tau ona na improve the health of our people and that starts from the community and the home more first and foremost secondly ole I've written about this and I found just to sing of while I was working in Samoa. Tangata ole au mai o tangata nei e tato malo. So we'll live along tawana on a file mill. It's a cost saving avenue more tato malo. If I find more fear if I like tangata I tato tangata e awal fewa I mai inei ai fatau no ulawa lato service o nai tele lato e o mai lai fai lato treatment ia matu SSM malato ainga fai ngata they're already going through a hardship with what they're going through so mana ia le foi initiative al malo pe fatau no malo fa taita ua ia te ia ole malesi lava enga le ona ofia le tulanga le langi ona ole a mafai ai ona va ve maua va no tutusa mo ilanto ngase mo mia fa pe fa mai no le toto tulo le ngola tala ya ele tau na tia pe on ofia tulanga e ye ele ve lis fakar kadio mai fa e umar so I fu Samoa mo ni la e vo na yo tau ha inga le ala na le na fa tulo tala e uma o la ve lis fakar kadio ia o se kakua mio fo tate fiwa e tauna na tala fo ile it is not what you know it's who you know ia ole mon ailanga ole moni ai Samoa ai ole ta wala ole au watu o masingia ia atono e tele to pole ila il fia mai fa fo ma tula ma pena ai ole available lava malata la tatu ia ti o lava Falua ina lo manatu ile meana wa lo ofisa na I mototua ia e lata la le mele fa tali ia na I tangata fo ia lato treatment ma la lo esa o le lo fai pine mo mai sila mo la fai pine mai la to ma wa me am fai ona fa tu ola to ingo lungo le lisi fa mo sa ola le na it provides a balance and equality to access but ele tupu for me na even when you have 30 machines tupu wa ele mfai na tu mo ara foi ka ankol male ati ole issue la I machine la to se full le maintenance these are very expensive machines it's so long as a maintenance plan for because oisi for nga la kaya for nga coverage in the past e mawa ko donations sa ka ko health
Ai le se maintenance plan e maintain ia masini ia wa e o masini ka un service masini service le masini ai o tangata fo ila to for servicing these are specialists ele tatau ele fa pesa le singi avanga le fa le pa ora ka vale fa ele o ai se services io so my voice service o se MRI scan na vou ngona Kiko wasa se sanga fan belts ko fa ma wele me le na tono lava wa e fai ole tau ole vatu ole maintaining ina ia ona fa onga ina e peila ka ko scanner vo le na le vo ta ole scanner le fa onga e po i me va le ole ele skemu gero go fa onga o mai le la tau se besa ia to inga mele na vo jelo ele mi vo yanga ka o ko ia nga se Yo, ai o le o le faitainga o le wa ese tofa e watu tele tau sanga ia o tau mafai mata wasa le tatu wala i malo e mesio avano e malanga mai o le si vai ngale la wolunga mai Samoa lau sunga te mai tai tustala sinia o le o pasi anga la vevea mai Samoa neo o ana nafi o anga ngafisa fai la fa aso ai kasi pasi ele tupu fa la velen tupu male fiafi o le ala ualua o le suko nga ila vele pasi fangaloa ai ana na fila ve mai le pasi sa renga le alwa ya sawi o fale lima o le so fina ngalo e mesio o le so tau fai tau nei articles o le fo se fotuanga ma se vaenga te mana o te fa so ele manga le fa monbole talo fai me mo moala fa mai senga inai a inga fo iwa a fia nei fa la vela o le fa fetainga ele ise si o mali o fa tai ai sa o lai manu nu ale tote ai o to inga me nei e to ka fango fo ia mana to ila to na a fia nei to inga fa la vela to a inga le e tupu la vai tau sanga uma ia nei fa la vela le relationship between the bus incidents male food safety at the end of the day or standards and the policies they put in place for the safety of our people faile yengi strict standards o basi e tupu lava mato e tupu fai fo ile yengi standards bongi rules it's a wanna follow bus drivers this will continue to happen ele tsawa na malipe fa pese pasi pe ala via Malia la quality o le quality o pasile o le siva nga langi la utilo langa na madua o faitau le leila va ia ia tulanga o afianga ma fala vela vena tula imai e fa mai reporting mana tua o le kusi e ka ko according i moli mau tasile me e se lo fia le to tele e mau tele tu sia o nga fa penga va ayer kuskala no ai so se tu stala e mau mai se moli mau it's an eyewitness o assesi na yai na va yele va ngale o le lai mana tua foila e le fa pe for eyewitness it's the exact reason ilana moli mau e ale me ma fuai walangala o le pi tau mo tu sa ma fuanga langio o le vaenga le ile report ya tangata fai mai e atangia mai o ta ofio ta vale mana tu o le semela e situation o le lave ve o pasi nei o no fuanga ya e nga mana tua fangaloa o ele ula se sila wala fangaloa na o le pasi le lave mai sala fa e tua la o te malama le langa o sa tu o sisi fo o for fale lima mama o le enga le moro sira kala mele no keilo le lai moro sira fe sa o fongo moka mo me fe fa sa o me fe fa sa e fe no fo ile mama le alu sa fo kula to ma le ya yes fully mami to the side aluinga la le o le fa mtalanga o le o fa mai e tuilunga o le sa mai salolonga pasi le engala na ma tole ai mai lunga nai le engo metenga le sa ina yafu I fali mai lunga ngi yafu le la fa pe walu wa pe wale ai pasi sono muli mai lole sa we lole sono muli la to Ryan if you can put photos o pasi lunga fa muli as sila tulan pasi salenga not as bad
as ile la vea le pasile a tu sa mau tolo yo se ma tonu fo ile ile pasile. So anyways o le ala fai mai moli mau ia e fo ringa mai o tau fil pasi ai e la ka mai ia la uta mai se fetua la uta mai tala le o se insingia ia o me fa pene. Thank you Ryan. O me fa pene e te tilo i walanga e longo fie ale ave pasi le masangi mako e ngale ia la tala le ai longa o te io o ni ta o filanga o le alu lunga pas nga e mana tua e fale kongu rola ave I have a feelings e man tu fo fa mo langi po to le tautai ai se la na tu yama e po le ama le alu fa mai sa e la kuri e masangi e awa na se le tulanga e tau tangia mai foi le it's an era or swing o kia. okay lo na tilo ina wale ya pasi ia sora muli mai ai loi kua ia matulang fa ben ola fa fitenga ele o afa ina se soifua fo ile in terms of mauma ole ala vale mafu anga ya tea ole ala vale mafu anga matulang fa pe le nga te lo la utala to tele ila to ole u fa pe me wa kaunga sui pasi ya lo papa ia tea u to mi o tele io ya lo fa monia ele mai fo ita mai incident langa ela ve uma pasi o ai pas fa malu ma so nga pas ai ya te it's either a human error ia sa o ela sa no ia consistency le servicing o tatu ta vali walanga nei fo yo na po e iar kai mi fo ile ke la kora u kama masangi la pasi mai warrant ma me fa pena ia nga lua kari e fa mai se runga e fa lo lai fatu ai foi nga ola mori ia o tele tu ia la ja ubia le nga la fa fenka ko fa ko nga ipasi nga fo inga mai nga ia na fo ina mai na le soifua mai ja foi ele ia pasi fa malu ia kala o ko fa fongai ele ku ka ko enga ki kele la ele ma sa se o ma sangi ar ka malau papaya ai ona o fieta usanga ina o faiatu wa e afela utala langi to ina leo satu wala ia na pasi ya matoni yafu pasi ya kele nga ia o ave pasi nga inga kai o kama ko I inga vo ngai e fale hangwa susu kia wa masani ia o pasi vo inga nga po e fo ma ye la ka kilo fo le tele o pasi o ye le tele ia ai fai maria me asi ko inga nga ai le ia ia le tele fo tato ave pasi nei se e sa fa ilo la ko inga ye oi la tala mo ia nei lo kia vai lá nga mana tu ala wa muanga ke foi le kilo fa pe wi ka fiola e por ala wa ile enga ia le ai ilo markia ma tu langa fa pena o kama old school langa na todo be tu langa na ia te o pe no fa ia tu e fu ai nei ai o sini o me uma o le yo se soi fu o uma tu langa ia ai la pata inga ia la pata inga mo to uma o le o ve pas wa o wa nga fu ia ve pasi ngi vai kai e ri sia ve pasi nga la fa la tala tata no e pasi ta tele me ke ma ia suila ki ar kamalo e vai nga por fa aka fu le lo que fa ya sui mai ia au tele longa e tele au e tele pi kele me ko piko u pas fa penga kama ye kele ida e ava mare o manto ia isa tu pai te pi le ise mai nga fa pena ai o le vai nga le tu vai tu i Samoa le fa nga solo le case Tasi le case wa leva langi case ona o le sunga ya malele paulo po aka king fai popo ia male sunga ia le mai sione to le va tele na to so mai le case le tu sai hu lo mata o pole to tau fa iloina le tau pulenga le masalomi ai le tau pulenga le tanga tavalina o le sa vem pal mi mo Samoa le lo fanga solo le son nafi man to fo le ua fa mel fam sinonga ele ko no more wait for le sunga ya talali pa unga le sa tau fa tali Australia le la u fanga solo ma tu la fa bena what are your thoughts for le ua ta tau na fanga solo o fa ko
mo leva na tu o le tanga talo na ainga mo no to Australia ia a no fola ve Samoa no nei case o king fai popo fo yo le ol molianga la yo le defamation wa uma la defamations wa uma le la wa sa le molianga fo le o le tau fa mata e tau pule le oti tu langa le na ile sa ve ma pale mia mo ia o ga ko lo mai ale o case ma tu la case le ma fu anga fo ilangi ya fo ina tu wa fiu tau exercise mai le o tala le pa unga le o le mo le key witness ia wo refuse sa wi sa mo e la tu sa mo ona me o ia la o solva le malai lo bla na masino la ai sa le ya o ma fu anga la so ya te la nga ile te mi sa o fa tala no ai le sunga ya king fai popo i lungo o por kalamel ne te ya o se case wa leva tele ona fa ona mu fa lo mai nei case ya ai wa te tau la ona fa nga solo ya o tele fa pe te fa tu wa te tau ko fa fo iska mo king fai popo no wa te tau ona fa ile case it's nearly 3 years well or even more than that la nga tu por mele le fa covid ya ola umi ya fola fa ma fo ai la tuna sa nei ni sila fa te inga ai tau fia ila o ya la fa tali mai ya han mata mai ti ole ala o fo nga ko nga ya sa ta on fo ya na tele pa ti no ina tu la fo no ya pe ona sa ya si ta ole na involve sa mo le political turmoil la le la wa ya male fanga malo fo le pe fa to tau matanga luenga le court system so I think it's sad that it took that long for ile fatau no ile na case but justice must be served at some point malola fa tai ole ha tu malolonga e mate fo i mai loa la fatala no se fina ngalo le songal tamai tai tustala sinia ile vahenga le tupu mai fiti e wi al version de nei ia le na moe kasi esko ingo pani marama ile sela ai me se vot come sina o le fiti ia pe mai ata to wa fasalonga fa business la to malolonga a foi mai ia matala no ai ia se fisi ia place fina ngalo le fionga to mai to stala Lagipoiva ia ile foi mata up we'll be right back. Now that is beef. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now. This is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No. This is beautiful. Taibela wati toe ono minuto ntano li Julai ono ile taibe manjowi au kilani ia po New Zealand mono ko siali faskeke dia ni reta sia taime New Zealand oyo lea yoe a fatalo fa juile sunga te o matavu ia male a te tonga Sofia be fo to tele ata frost man to tele o to sone Pinero ia male to tele la vedu tanto program fa taile maftanga le vanga la viofi yes le vanga le to fi mana officially nge so fitangal mai tau atu fo i whainga whaporokiki a whiki lan tau le 11 na whaia ina antu pani marama kau whainga i le amakanga ngaru ese finally agree alu atu pal mene wha maromalo am wha se sa ai le uwha malolo mai e le pal mene mo le tonu tau sanga a le foi la uo o le tūlanga o so e ngā lai whaanga solo nei i le tūlanga le university fo i le Pacifica ia le tau mawhai fo i le wha lave ai
la fulta unga il tulang o le loa obstructions o le investigations lai fai la ua male komisina loka i rola ia le fo ile mo le po la so fina ngalo le vanga le ile line of authority fiti ma fengo me ia e pea wa it's like a 360 le shift of power I fikir kaiming will live on tu la mai ia pan marama ma ona winga faahiki lai te tonu fiti will live vo ila ona faatali to tele tanga tai fiti ia mo se justice ia fa ole tele o me fo se na fai e pan marama a tonu la o le tu langa le na tu pumai nei it's a way to get back to him for ai o le winga o la utala o le alo o le melo di tau fai atu so fina ngalo Lagipoiva o le alo o le tula hafono e le ngata pe fo linga mai le tilo pe o le mea nga e fafau e koe kau ai o lo faia uma I lunga o ia inga o le tula fono ma me fa pena well never na ignore pan marama tula fono pe su e a wala ia ina ia faatino ia ona winga fa akila tsono ofiti e fa nga ina lunga tula fono ma su ia I fol tula fono o le la o ia sa o la vala fenga malo fo le tula fono ne o la via ia straight ia le na ale la ko ma kom singa o leo fatu o la utala e se le onga le doinga tatala no fa tusitala ia te lo te le lusi le fia fo ile va e se le onga le ko inga mea langi fo ile le you are the top cop ai uma nga le ko su e oi well corruption exists in all levels of government it's not the more the power the greater the likelihood of corruption so e nano fai atu fo ilele ia tatu maila ia tatu ia Samoa onga ole kau ke filongia male nei me ole fa kerisiano male anga no ale winga la ukala e sele le manga yo le me ole ke sa fa ile ke si o ka yu ai ke ai te o faila la karango ai ai te mo me lo winga la tala e nana o fai atu tati tala no fala witel e fai malu I ko kele wai ta ua o tanto pini tanga tai fa tupu manatu ma fa tupu longa ai e nga mo elenga o komisinga fu ai ole upu le utu fai atu la tala e sele le anga o le me o lo sa fai knowing o oyo le ka yulu makanga ruenga ale la mama oi ona o lo le fa mau no winga la tangia mai ele ma fa yang ai ku fa mau ai le winga le tala amen ya o le tu la ngala le we o fa ya la le malo si anga o le tu la fono ya mo sito inga o pani marama ya au le a fo fa le ma fo wi kausanga ma futi o wa me se o tangata le na fa ya me fo le le fo o le ku tonu ofiti le na ia ave fa malo si fa ngor fa ngama le wale vala ngau ia ga kale si tiveni vampuka wale va emantua na se fa malo si le fa ngama e Frank Pan Marama le kua o tuila e pavoila le na tu malo si mai ile no fo inga le forum ina ia fa sa wing o Frank Pan Marama ma fa tau no usela to se elections ina ia tu lai mai e se awala e se ala Fatima Karas so the irony of all of this is ole tu langalen tu lai mai ile fiona fo ia tila pa ia male fo I watau no ui there watau no fo tu langale ya Frank so it's almost like wo all Pacifica se tu langa o fa sa oi fo ile tele o oni me fo ina tupu le Iasoya or in the past recent history o Pan Marama he was very bad for the press ona iana tele na fa pui ma tutuli SNI journalists ma fa inga tai iana ma na fa inga tai na tu stala na tu siani stories ma cover ia issues I lalo fenga malo le Pan Marama o pela o ma nava ma fia na journalists wale o to ile fenga malo le o to sa o loto fo ile Never sing out just tala e faila tonga lueng.
Waita urva ngale lau fionga Lagipoiva. Ole ta ua ia te ulanga ole tato ngalwenga fatu sitala. Ole foi lai fa tula utala to tonu tato wisamo walanga no vai to fo ina inisho tau sanga ai su ia fa nga malo. Pesa tau ia fo ile sai tianga le sai ia fo ia tato wisamo. Le lo ngola tala tate fa ia. Sai ia fo ile to nga mele. Pesa handpicked. Yeah. Sa handpicked po ai e mafaina o fa talanoa le sa ave fa nga malo fo sai momo ai pe ia ela ku fo ile lo ku skala e kau fefeu au a piti tau le fo lau fa kasi mal mela e manna o ye mfina ngalo makua fa sa o nga el watu fa matala ale bota vai le temine le tele o sa lo tonga fo ila we tu stala Ia o momoa te whetalo whatu I te ilea mai sa vai o Maria Lolitino I pe o lewa I matele te wheleo ai malo Maria I tau sia o St. Bella Western Union sto ainga I sa vai ia o mta upule le sa ultonga leo twistala ole points lava le na o tau mawhai lava e whai a o tupu mai le tūlanga le whainga palo ta Samoa ma mele na tupu mai le HRPP o tuila epa o lana ia lava stance le press freedom was very healthy e iai lava lana open door policy e mawhai sa o sesi lava la tūstala e mwhai ona alu whai lana interview he will open his door in that respect it's unmatched the way that he held the press in high regard. E mo ia ia fu ia nai tai mi le o ke ngia ma ko la la maringi male nga ia pe fatsa ma vo le vai tai mi a pain marama la e matua ile ai lava se va fa pena ma tu stala fiti ia e ole me e ile si editor ole Fiji Times na fasi leo na bombul ta vale le Molotov bomb etcela lava o le sina na fa atsale tino ai soon ai ngingi ai tu yele pe ta sung vo ai tu low lam leang et mat what leang ala me ne fenga malo na fai stala e o foi lai nai tu stala la ya mai New Zealand Australia e land at 350 ai ave fa pui tu le vale le sen ya isi sa fo nga marki nga ko nga au sa ilunga la vala o fatem karasi mantole o le pe o le tulo na lima le tem karasi o le sa o tonga le o le veseng fatem sala ina ia mafai ona sila fia ila e tangata no any country ia o lato ayata tau ai o le fainga la fiti ia o le fainga o le strategy lava pain marama ina ia shut down le press ia awaine I lo la langiato me o lo tupu I fiti ia o matamine fatata no lava nai wo I fiti le autistala I fiti mantua fia lava le swing on fainga malo ko mapuea punga pe mapuea mai le e fa ia ele winga Orlando la utala foi e ile upo foi le watantala no nei Panimarama a me se foi fiti wa to tele tatu Samoa watanga fa fiti e to tele foi Samoa o lo skolasipi o lo tautua I ia o tuspa ia malo fa pisinisi foi de tonu fiti o le upo mongi o matua mapue fa le to tele ai ele tala foi le fa pe e sola la mio le anga ai tu le mo to le anga ke le nga wala ke di lo le kuria foi o e le o a fitina te mira kulia ole o e vai a ia Panimarama o ku le o paki o fe kulia a talo fati a sone a pineru io e me se foi ia o Maria Simoti iputi Pierre ia eta mari totelo jo mafutanga ata frost mari totele mo to dungo por kalami e levanga la fifi ono le taimi e na foi tate fa soa me mo no e te to blanga fia lo fio ngat tama tai tu sta ko foi fio lai o malanga di pele South America I New Zealand pe ala yo so pasi mai sa lo longa lo quasi e se le tia ia ai pa wa foi le tulango lo ye ele umiani tai mo tu mai oi wa le pina le tai to wa so mai to saltonga la vai ora sa como fa buscala
Lelo spule se alesiles. Ya, ole no fai ule nei langi tu ina tu ngot program. Ya, sili va mon bole. Na upopole mai lava ya o i lau coverage o le lo tu la e tu le falen tu pu mai. Upole mai a voina le matani. Ale tu ai fai lau coverage na mai lau ya na. Ya. Faafetai foi o le nana e popole mai talo sia kalo sia e popole alofa tenga e popole ngongo se ka ia se aluanga se ngalo se ka o le winga la tala te ana o fai foi na vi tau a mese foi o le longo pui le ino le malole tu faafetai o le wa e a fiel vanga le o le tofini ma le tu foi tatu tu te fatu stala e ia ile si e nganga sau e kanga faia mea ele mo ele tau ai lo no langa ai te ovia o le taimi moa le mo mia na tangata po o sila mai ma po le hali tu langa o lo iai o ko ma fo ya so ia langi tu langa fo i o fa o fa valelia ma le tu fo ia o ka ko fa ki ngai afa e ki ngare sa vili ma le pola pui pui ngai faleo e o la le rufa sima afu ile ko ina malo matua e fai tala mai ai ile tu ap nga vai ka po o fe o ia ile afa wa o so ia e pile ma fo sa mo o le afa pe o sa ale pasi ia foi le la colo fa mai ma si me fa mai ia o le wala wa fa sa la lau mai a si a fa sa la lau o te mo a fa sa la lau ngai ko ina ma ma ko kwa ia le wa sa bra va ngai sa fa sa la ia o le la o va tu le fa o mai nei nga tai pe ku nga o te mo le me sa ia ina so ai nga ma ku I mo ia foi le fa fa ma wa sa mo o sila kami e pei ko solo taloto fa fe kai ai ngalo ya ki oi po fa po ngai ka ka le po le fa ona o nei vai tau o soifuanga pe ngai vai ka o soifuanga o social media wa halu dungo ni a ola so ia ka kire lo pe o maka va voia o fa metala mai e ngai fa sala lau muringu o maka ia la kiro ile pisi mai o ngalu i tai murinu so ia jaula o e ko manga kuanga ai lucky le taimi nei wo two stories le fale la ka mai e tu ap la wai lo ka we is protection for an mena ye o vasili nga fam sala vasili ma mai fa longo kula la pa ma le fale ale fa ia le live e sa o le yo a fam sala mai pe la ala mai le fa foi le winga na tala ma do la walanga le fa o fa o te vai atu e fa o lo ki sa ka wa le ki aki vai la il ma ko la ko inga ma vai nga I ko kongo fale o ma to fale ia ole taimi nei le fa o te tauna to o ma yu to le va vai ai manga ko pe se la le ngor mele read ile inga pingi fe au fa wa le si e sa to fiki ngo so mai ka ko me nga vai ka ia read like tang e ngai fai ia ole o report mai ole wala chala mai asiata mela le lau coverage le fa ile solo ulu ka le sa wai wa ma ya vai la ai mana tua foi la le me man ai ai lo tu il fa unga le tua Wala kuasa wala ngalu pante. Ole ta wala la foi la na wala la foi la na ya la yo no fa ta wa ya ta la ngalu wenga ele foi le fa ilo to malo tiro na tinu ele nga oro ngo ele we o mai office ise utama studio fa tova o lo I me fa pele ai ke mawara le rupo o lungo karinga ele le se la ulo na nga ya foi le ese ngo fi ai mo me ole kimo ia ai fa ia sa kara ke lo ba ka funga ese o ia mara show wala ke akala coverage langya kimo I langya ya malo Tilo la pasama menisil. Okay, fa ko kere maka yari ya upor coverage ai maka ia maile ya le na ole winga na tare tau na sa uma di pulo mo aso afa. Ia. Kaulang ai. Ole si foi la tato coverage. Ole ai si la mai. Ole fa ia tu le hit kia ole. Ai fa malo tu ya ole coverage na. Ona ole tele o tu aina coverage na where it's from the side.
te leo la tau e whaia o Pālangi. Le ai se sa mo o tu mai whapena i ngengi usila e whaia le tu ainga coverage, live coverage na so whaftai e tua ia o eo no lo uia fo yo lea la tato profession na ia e whai te iwa tanga o ila e se la awai e fo ia e me la ugana a ngi fo i puli fo ia o popo Inga foi aku. Se fa maruru atunga o elise si e yo va yesi to ro ma se o fini e fa mai. Fa mai se so ro le fa ka 1 2 3 Ya, oleh wala var nga programme le vanga na viavi. No enjoy what to tell mai. Fa tele pa wa yo me kumu mai ya. Ole fainga no ulu po. Wala fa se me nga ya fe mai fu. Ai fa tele to fit mo le no mo le ulo fanga. To telefone inicio ila to le fo ka ko silsila tu. Yo ki ro fa pe ai wa le vanga kami mali ya de ko ki biro kungana fa tele me ngor proclame. Ia e fa iso so non fai wa de fa mai no lita fa so ia fa tsaia tu lava se ta mone foi ma no e fa ta no nem ta upu foi wa le voucher le ta fa ta no nei lunga foi ngal benga mai se ta tu no Samoa ia fa pe foi ia politics por que quer al tatu region ia e fa talo fatu foi ma fatu foi I ainga I sala fai ia mato ainga I fusi ia fa pesa fua o sangone ia fanga malo o avau ia na tu mato sila fia ia ele to o la o messenger te iwa contact mai ia ai lo fatu lava lo manato tu lava ia ai se I salsia ia pole alfina lo le tu no le fa yungon ne tau sanga ia fa talo fo I ainga I nei I Okilani fa Pesa of Island ia fa pe fo I ma Wellington ia fa tala asiata ia ale na Samoa inicio o nai tangata fo ina ia na mato fa ui na mato o nga fa Tasi Samoa lo ia nei New Zealand le te vai tu I ngoa ia vai nga fo I le sa lama ia o fo na vai a talo fati a to yang auta vai me se foi o Maria Wolf ia era nga tele ole to tele tupu ro fali ia ole tele lava ia morsil fia Lagipoiva o ma pa nga mai ora vai nga le mo ke ka ke ngol to kalam ia le fo tele me mai o ma ko I mau va ia o nga ia se fa malo kasia America ia lang wale van nga ko ele fiku Samoa ia se fa malo tasia ia se to fine le nga la fia fiu yo le ia fa tele wala fa foi le programme se mai buki na ngole to taluta ia le afionga Lagipoiva por to fine foi ia fa lo le toala le to tali wala to no fonga fa tai fo ia fiel tatu office nei ia wa kele o kai mi ke di poki mar CNN ia o le Al Jazeera ai fa tai o le wai lungo le Bluwave le nei ia me se proclame le Bluwave ale Tautai A'e ia aro fa to fo ia tati le fa kale mai o I America ia le fo ia mami tai Samoa ma tanga le vanga fia fi ai se la manga le tauta mali po se ngana ia la fo ye fonga va tele ai tone au va Amelia fa moana ma to uma lungo le tato me se fo io ngalu fatio io le ma huta me lungo le tato YouTube channel fa tele share tato proclaim ne vanga fia fi au ne ngale tele so tayao fa wa le tutua ala Blue TV ai blu fia fi asiata ia ma le fionga Lagipoiva ma fa tu mo le vanga le fia fi so foia te fo taro fala va Samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro manga nei ko I ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so te tasi e te mau le Tasi Market tatoru au felesia fa ko a otto me sa so mai le tule o tatou fai palang felesi na foi no me felesia ke mau le Tasi Market le ga te lo tatou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tatoru au mau foi tatou mau keni so se tu nga sai se bara tu foi e ma fa 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 ausi fa ku ka ese li liu bai le tu le te se mai ai ang yang ese ma li ia ola sio ki yang Samoa aven yang mo te minero ainga mau ma ta to popo e fa la pepe
I nei le Tasi Market. A whapea foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua fo'i e tātou whasimoli ngosi mai lava e nei tina ma ta mai tai I Samoa. Le ua whaatauina I so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo'i. E le ngata I lea, whaupo fo'i le tātou whanu Samoa. Le tamasasa o a lea au ngā mō ngase, ia ai mese fo'i wha I le ino loutino, wha pia fo'i tātou sama ngā pia. Aulo maua fo'i tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata I lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toa tele. Ia wao, nei fo I vai tau o matua pi I le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se fo I o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau, e te maua I nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Tasi Market.